қариб ки аксарияти одамо ҳамин миллати ҳамира ҳамчун немис намешиносанд. тамоми расмиҳои тоҷикоро бисёр сахт риояи хуб мекунад. нисбати ғайримиллат будани ӯ ягон мо ҳис намекунем ки ҳамин ғайримиллат аст. чунки солҳои барвақт сафар кардаги омадаги дар ҳамин ноҳияи ҳамадонӣ зиндагӣ мекунад. қариб ки аксарияти одамо ҳамин миллати ҳамира ҳамчун немис намешиносанд. фикр мекунад тоҷика ира тамоми ноҳияи ҳамадонӣ мешиносад. бо апай мавлуда як ҷо кор мекунем, шиносоии хуб дорем. гарчанде ки ғайри миллати тоҷик ҳам бошад, бисёр зана ки меҳрубонай, ҳалимай. модари ма Борисова Эмма Карловна 1928 таваллудаш 11 июл дар шаҳри Берлин ба поезд ҳамашон сувор шудан ссилка гуреза ами ки модарам кати ами атау чашон кати мухариш ҳардушон аму шаҳри Саратовда як деревняда ҳамаша немисоро оварданд ва аму чида деревняда. модарам майдаки 8 сола буд, кати хоҳариш 8 сола, кати и модарам аташа ҷангда бурданд. Аи модарам очаш агишнагӣ мурдак. Амуҷа агишнагӣ. Баъд амуҷа истодан аму чира пичоқа хӯрдан, иша хӯрдан, хай агишнагӣ намурдан, ҳар чизе хӯрдан дар амуҷа. Баъд амуҷа хистан амо дамора коми ами ки ранги дедом овардан канибадом. Баъд канибадом да дедом қалон шудаги кати хоҳараш, баъд кати ами рамати атам Косимов Иброим ти шинос шудаги. Аму як созинаги кар канибадом да баъд исфара овардаги. Аму кира модарама кати хоҳараш исфарада овардаги, хай исфарада дига зиндагӣ кард. Участка гирифт, хона кардан. Аму чида хона участка гирифтан, баъд аму кредит гирифтан, аму сума ба мора хона кардан оста, баъд аму исфарада хонадар кардаги хонаи заминӣ. 1952 таваллуди ма 11 июл. Амуҷа таваллуд шудам дар аму хонада. Хай модарам хушрӯ нигоҳ мекард. Ами мерафт, аму рӯзда гипсови заводда кор мекард, сварщик. Баъд аму мерафт масад ки зиндагӣ қим буд ку ба меоли кати. Мерафт бо як каса шикатур мекард, сафед мекард, пол мешушт, сер мекард мора ҳамара. Кишна намемондим. Уҷа ҳама аму кӯчаи модарамда аюпара ҳама посёлок немецкий буд. Худаш мерафт пеши ӯ. Мафт ки чӯба моро ёд наметӣ, худаш гап мезад. Гуфт ки не, мара намефарам ки пага бачаликати бигам ки ана немисе фашисте баъди ҷанга. Нахостам ки масад ки шуморо сахт бираватам чира дилда. Мора ягон чира дарс намедод, нишон намедод. Худаш гап мезад, мерафт катишо мешишт. Ама группаи ода. Модарам ай вақташ ами сифи 5-6 фақат моро масъалаи тозагӣ ами сахта мегирифт. Камта аму чирка меёфт, ҷанга мекард. Ами фақат мегӯяд ки пӯшока бушур, сафед ку, дар кӯча наист, фақат хонаро тоза ку, хонаро овод ку. Ами фақат моро ба амтори насиҳат катӣ мекард. Коро дер мекарди ҷангмо мекард, о мезад. Агарота побел ку, агарота хушова ку, уҷа агаро доштем. Мерафтем, ҳам мактаб мерафтем, ҳам чира мактабами дарс менавиштем, свет набуд, ба лампа менавиштем, свет надоштем учода. Чира угол пояс катай шуроб меовардан, угол кати печка далом мекардем, утюг свет набуд, утюг ами угол кати чира формаро утюг мекардем, мактаб мерафтем. Набуд, и на озир свет ҳама ҳастай. Ов надоштем, ова айдайро ба чи кати сатело кати ароба кати меовардем ова айдайрои аму чи исфара. Ман мактаби аму чида исфарада мактаби Пушкинда хондам. Ай 1 то синфи нура. Баъд рафтам Зафаробод строительный техникум, як моҳ хондам ки очам вазмин шид. Очам вазмин шид, мактаба Партов тамом омадам. Хай духтари калонӣ дига нигаҳ мекунед очара. Баъд амуҷа камта нигоҳ кам очам соз шид, баъд рафтам МБТ корда. Баъд курс рой кардан МБТда.
بعد روی کردن دوشنبه ده دوبار کورده تکنیک میترزاتر کورکم درم учили سفراده. ای رامتی مردکم که اوچم گیپسوی زواده کار میکرد сварщик. Учода ми мактаба буд мекардан, отработка рой мекардан ку, бра отработка ку, ба диплома бигир. Бад амуҷа ки ирамати мардакам, аму авқота учама мебурдам, бад гуфт ки икея гуфт ки духтарам. Ама мият на медодам. Ами дидасу кате учам габзад, дидасу кате учам габзад. Учам мекан бача рӯзам наметад, масад ки маъқул ема фикира намешусим, чи майгуҷо омадаги, майгуҷо медонам. بعد اوچم گفت که نه بچه که خوبه میگه که خیلی اختیارت. بعد خیلی یک دو قطعش گپ زدم و من که ایتاری گپ میگن که دختره کاره انا ایتاری هر دوم گپ میزنم یک که خاراکتر کتی ساز نمیگیریم من که چی در کاره. بعد یک دو بار بعد کاریم بیتی ستالو رفتیم اویم بیتی اومد کتی او دمو گپ زد. بعد خیلی دیدم که ساز دیگه مافکی رفتیم خیلی زکس رفتیم. بعد امو را گرفتم خیلی مردک خوبه. امو را بعد گرفتم 3 سال زندگی کردیم در اموی سفراده که مردکم امو 2 کودک داشتم. بعد میرم اتی که خسر اومد که بیا بریم میگه که وطنی خودت نیسته بیا وطنی خودم ده بریم. 3 ماه در سرچما ده ایستادم. خیلی یکی باره رفتنده طریق هم تقیم بود. ای مولاز دیگه گپ میزنیم لینا بوده سفراده ایچ دیگه خیلی یک مدوم ایستادم خیلی باید یاد گرفتم. 3 ماموج ایستاده میگفت که تو ما کوارتیر میگیرم میگه که میجا بیسم که مالی بعد کوارتیر گرفت обштой хлопзавода. Амуҷа обштой хлопзавода хона додам, баъд росте ки обштой хлопзавод рафтем инҷа истодем. Баъд ма идораи газ задар омадем, идораи газ инҷа буд пеши аму чида бозорда. Ра дуре гудаку мактаби Майковский, мактаби Русида дута мехондан. Ра дур буд, баъд ин хонара супоридам, баъд мардакам гуфтам ки биё араи дур рафтанам, аф ки биё ами обшите ариза бинавис ки алиш хонае барои ҷои коре барои мактаб. Баъд алиш кардем инҷа омадем. از سال 2006 همین اپای مولده قطعی کار کردیم تا حالا آمده است. های کارگری بهترین است. نسبت مثال کارش بسیار دلسوز است. نسبت مثال معاشرتش هم با آدم ها معاشرت خوب دارد. در کارخانه هم همه حرمت احترامش میکنند. خب همین وقتی که مثال من میشناسم اپای مولده یگان گپی نوجو شنیدگی نیستیم. همه وقت زنه که در سخناشون دقت سخت میدادگی‌اند. همه جهت کارشون پیشرفت. در سفراد 9 سال این بتیده کار کردم. ایوج آمدم 1 سال در خانه شستم. بعد اموی دوره گاز 23 سال. 1 سال دیگه با خانه داشتم. 10 سال دیگه واسکوی چستی سنگیده. انکو چند سال دیگه جای 2006 تا امروز 1,5 سال مینوس میکنیم. 1,5 سال بس کردم رفتم و چما نگاه کنی. با آمدم که با فیرودم کردم با کار کردستم. اپای مولده اصحابی که به حد کارگر خوب است در کار خیلی نقض نشون میتید. جمعوری خوب دارد. با اهالی معاشرتی نقض دارد. کلکتیو حرمت احترامی کلانش میکنه. پس این نفقه بر آمدنش هم با کارخانه دعوت کرد که با کار بیاییم. بازی تا حالا کار کرده است دست قطعی احترامی تمامی مقصد کارگرا و همسایه و خیش تباراشونن همه احترام میکند. از طرف اپای مولده یگان مراتبه نه احترامی شنیدگی نیستیم. همه وقت آدمی خوب ناس معامله‌شان ناس. تمامی رسم و این توجیک‌ها را بسیار سخت روی خوب میکند.
خب بسیار تربیت فرزنداشان در روحیه توجیکانه تربیت میکند دایم تربیت خوب گرفتگیان 4 بچه 2 دختر که من نیستم اون نصیحت میکرد من میومدم با دیگه گپ میزدم جنگش میکردم و درس نمینیش با جنگش میکنی مکتب دیر میومد کجا رفتی با نصیحتش میکنی گودکو ایش مکتب به خودشون بودن ایش نصیحت میکردن که تویش نگاه کو با جای کارم اونجا نزدیک بود پیش بزرگه تیز میومدم خبرش میگرفتم بچه کلونی هر دوشون نمیجا توی کردیم بعد رامتی مردکم طرف передовик که завод بود خلوب заводе خانه فینسکی پدرکه دادن سین استادیون بعد گفت که زنک بیا بریم ما که نیه ما که ما هر دو پگه توقع میمونیم ما که چی در کنیم بچه یوش بران اونجا زندگی کنم بعد بچه کلونی ما جروش کردیم سین استادیون دویم چه اموجه خدمت کرد رفت روسیه سیمم تری چهارم شد خبر است که هم جدا کم هم خونه در دارن به خودشونه و دخترها هرشون 20 سیسترن 10 تا نبیره 7 اوسه شوهر امی وقتی زنده بود ما در خلوزاواد با سرمهندس کار میکردم شوهرش کفشرگری ما بود در خلوزاواد آدمی بهت خوب بود رحمتی مردکم توقع بود گفت که کرده ببرم افکی ولی یک ماه دیگه نمیبرم خونه را تازه کنم افکی پول بپرید که یک نیم سال نبودم بود کردم و کار رفتم که باید سر کرده قبول کرد برای کاری خوب پیش بردن و بسیار خب انتظامی در کارخانه انتظام بسیار خوب رعایت میکنند چند مرتبه از طرف رهبریت کلکتیوانی با پای مولوده افتخارنامه هم پیشنهاد شدگی است من با جوانای حاضر شده پیشنهاد میکنم که همش مثال اپای مولوده مثال مانند کار کنن در زندگی رای خودشون بیاورن زندگیشون بهتر کنن در همین جمعیت صاحب آبرو اعتبار کلام باشه پدر و مادر را حرمت کنن اما جوانا خلیگانی نکنن تا نیمی شب نگردن دخترکو برای روز بروان تلفن کتی کم گپ زنن تلفن کتی هم بچه هم دختره کتاب بسیار بخونن یک از بگد که نه رحمت کلام به فرزند کلام کردگیشه یک از تعریفش کند توجیکستان این وطن اساسی خودش حساب میکند که توجیکستان این وطن خود او مقصد دیگه یکم جو مثال وطن دیگه جو رو قبول کردگی نیست رفتن نیت ندارد ای توجیکستان ما کجا میرم اینجا کلینو نوسا ما اونجا میرم یورا بعد میپرتم همین چیز دیگه میستیم اگر که برم خواهرام خبر بگیرم بیام با میام اینجا دیگه اینجا من خودم توقع اینجا اولادم نیست در مسکوسکی ده مگر دیگه دومی فرزنده رو بگیرم نگهش کنم فرزندامه تمنای اون را دارم که همه اپای مولوده قطع اهل اویلش دائما صحت سلامت باشن زندگی خوب داشته باشه دسترخوانی پر از همین ناز و نعمت داشته باشه عمری دراز بینده سلامتی خوب خداوند نصیبش بگرداند همه در بر ما در کلکتیو ما همه وقت با ما یجا باشه